Ni sambula na wekanda na borong tomai na ngono boro taki no ngona ni Vakekeli na radio Fiji wana ndo miviti ke na FBC TV. Enda bo vinvila kana non dai wasini ngono ngoni sati kono non bulangi ropate valimei ibolisi mai na Consumer Council of Fiji se na matambose ni ndo boli. Bulibina ka ropati. Bulibina ka wutsin. Naka metiko to mandanga na vitaluna non ndanga nongo matani singa ni Januari ni ambaki ngoro ndolu rusanga bulu sa wakatambui na waya ngataki ni tanga plastik. Kera nindo mandanga ni tuku mata ta se matangali tanga plastik dava sa wakatambui yongo. Binaka kona na kinitigu na baki sauti na financially na rondoltin kawal na rondoltin kadiwa tukun tumiki na latak tumiki na kena mini patambui sena kena sengni visuliaki ngona tanga plastik sena plastik mitukuni na budget announcement na tuku bai lavo yang baki nambakia mena na rondoltin kadia na rondolu rosanga bulu ya na singa na mambaki na ma bulu chulai na kena sana sing mai torubaki sana kena baka tambuiki na ngona plastik mai na mateni singa na baki ngo what's ni membala tinga mena utu mena tikni lawyer na Environment Management Budget Amendment Act 2019 yana tikni lango udumo wana tikni law lebe na Environment Act Environment Management Act na kena maruri nonda bikambula koya tikni la ko tukun tikin na matagali plastik ta pa na kona sana patambu ngo watsuri kona na matagali plastik ko na kena baba ko lele mena limsabul na microns ko pamatalta na limsabul na microns na microns ay patoti ko na kena baba ko ni plastik ngo na plastik nga kan dereti na bis pamaket dalag na sto andare ko ka patautori sindalag na be market kontando redekina ni ko mamare dali ko ka patitum dalag na makin dali buli ko adu tomiki non taya ngona bantikin lango wotikin ngo ko lele men 50 microns ngo in total ya kon singa ni plastik kon dan duri di bona bis makan ngo so talanga ko rendu biko yaki ngo ko dan tingo kona carrying or transporting of goods ngo kena kami import taki seba ko ibalangi seba ko nbesai viti se ko bako mai viti lebuna ya kon tundu bulingo endo biu bana sona plastik mendo bi ko yaki ngo talanga sana singi pakatare seba katambui ko ya ke sota le ko na pi plastika ko mendo tawakin na bi ya bakana go na manrai wata kana ke kanta libul na sto ke kartu musuka mena to kondo biu maikin me kana na tantingo na product packaging na patatabungo okoya esengni batar esengni la ko bi kona plastika ko tantingo na integral part of packaging ko integral part of packaging go ko indondonunga me plastik taki me bakana suka na falawa na manrai leu na kunru lau biku tu na manrai so rendeli buli manrai sali tahun tu pana newspaper seta tak si pana kani disposable bag se na bag ni kondo bantak membiki na benu itu bebe kata be param tiki kena na lendi bonua ni koyanga na plastika ko kontendon ko integral kontendon nga me package taki sembina pakete kongo singi watambui se singi bentaki ko bakana na plastik me bakana ndula kana vistoa we supermarket ko nando ransuk na tear of plastic ya kon dundul limpasuka kon dutan kina pateta na garlic na tabang na barasa seleni manu kongo elele itiko mai na 50 microns kaya ko kalele na 50 microns ya watambui ko weekend ko be ketubi baram tikin na miya tambu ni ndabantak ngonongo satu soni tutu baramatintu wat kira nanto bul plastika merasa do supply tak ngasir do pakot biron supermarket ko ira nabi matagali plastika ko do ngame pakayang taki lem do torong tik wada na garbage bag sena
na plastic kundu bikin nambino penting dulu bitung sal me bakau ngo esenga ni benta ki kona matakili kona plastic bakau ngo ko benta ki nga ya ko kuerna ko less than 15 microns ko lili mana na kena mana 15 microns ke so ke ko na tear off se na tan go na tanti ko merdu lakan na visto ko bimikina falaw na sing falaw na pateta na garlic na varasa patikin na toa sena meat sana tinga bir na bi dumbuli plastika perendu saplata ke bir na bis pemak se tinga non re wale waloira merendu sulikin bikin tanalin benua. Pina wale usar na iba madala ni taki ni sana matata tiga ni na iba madala entar ngota tiku o singe betar no tiga ni se eroni warita na nonda bulang so na ken na iba rita ki me baka e kota na lao e pinda kan ni sa warita ma ia boibi e na sumital nga na tanga plastika se boibi Iyo, ko nga ko singe patambui ngango ko lelem ko pamtati ko lelem na 15 microns. Kamamare. Ko kamamare. Iyo ko nakena papa ko 15 microns. To sotaki ko singe patambui. Ya bakandar de ko sana bi plastic ka papa ko. Ngo ko ke baka batu saranga birna tekunisto mera bulita kaseseng. Iyo, walau tak itu wana management wana lawaya di Kongo na takakina ikel senaka ni indona pata pamatintu kona ikel levi ya lem sabul na sente na ronga nira bulitaka membikana ikel levi ya kuirenga na store na tanti korpa point of sale system kona point of sale system ya na misin ni korton tu tikili korton membikana receipt ko ya wantun servir to na Fiji Revenue Custom Services quando collecte que bata mer tu tarami kina lim sabul na sente ko lim sabul sente na menaro sabul sente ke lim sabul sente iyo ke bakai kerlakan nabi market sana bi stock or sing point of sale system ira tab ni rambi tamikina na bata ngona ikelebi ke bakai ikelebi point of sale system and then don ke bakai me solvi kuna receipt and then me boleh kina ikelebi na bata ngoi lim sabul na sente ke bakai senga ya itang balat balo takibira mera bitikina ikele 50 cents iyo tutang libir nito mera soma mera chaste kenda na linbanua minta soma na plastik libu na batu untuk kating mai sa soma na ikele binge somitali orto bital mai rosa bulan sente ke bakase on bulan sente ke bakapenda bulan na plastik ya itu kita dengan ikel lebi dan akan matintu yaitu biar nanti biar na bis pemaket seber bis to mera belaba kebikian ta na plastik go ketubul tak 300 sente ya sing balo gitu ya koyango na ke kamel sul na receipt don metik na ikel lebi 50 sente ke na plastic bag item 10 sente 11 sente ko ramtikin nga ireniso mga ira napatapatam ko ira nga napisto ako pa point of sale system. Pina wali besar na ibu madal ropati indiri mina kami nando manda na vingu lekalek ni berni nanga ibu aku rita litu kuna vital no ngono boru taki nanda ngono ni Vakekeli en radio Fiji wana ndo moibiti ke na FBC TV. Nandangaw na ni Vakekeli na Radio Fiji wana ndo moibiti kay na FBC TV may nando bulang iti ko ropate bali may ibali sila si may na matambosi ni ndo boli sana to sariti ko na vital no ena nandangaw nongo dodonuli me menda so man ndo boli na kay na ke ngandre me na tawa na kakanan raw si Leoni Manuman. Ako pamatal takiliw ngonong ko bato sa tanga vir na bis pamakde si ir na bin business kaya kaya rabi abuli takabik na plastic ako pamatal takiliw o ira nga na bis to kora vir na point of sale system kaya around ni rabul takabik meron ni chasta ka na bata ba na ikelebi iyon chikotain nga na isaw ni plastic era itu sangat bir na bisto
mera suli weekend na kebaka irbi bolta weekend na nonda plastic ikito mata mo buli kito ndo ba salte ker na buli kebaka mandanga nikol lako mandanga kebaka buli mo kote ko numu beki so numu plastic ko tumi bal tangan buli ko nikila nira ni tamai kina na numniaya. Pina wali besar na ibu madal ni tagi ni sana mata tetika ni na itu ya biki mini kanda nando batu tong mena nando ngongo erraw ni ba nga tik nga na tanga enda kotean metaw mikina na lini manu ke na kakanan raw kaya baka ausing ni biasa mo na tanga plastika se boibi Iya itu sarang bikin tonton bakal lebih panua bakal ndo boli itu sarang bikin tonton kaya bakal rin kotekan ng plastik esor tu tarong bata pakai sana plastik untuk tumi bale kue sa baka tambiting ko erraw ni kota muli boli iya tar bakal lawa ya kona lawa kamingo gue batampe kinto nga bir na tekin sto sen rabis pemake sen rabi market kue rendo sulitik na plastik beta na lawa kamingo itu kunti ko kaya baka ir na trader kena pertani na trader na bin bisnis ta banga kaya baka bul taki kai bul taki sesuatu bisnis le besale lihat sar bir na market kaya bul taki tibioka etambu ni ko sulia se buli taka beindu na plastika ko ba pertani na distribution or supply kaya baka tamu iko pakalaw miko sulia se miko kaya baka sulia mandanga missing so mi se tamu chinga pakalaw se boli takasara ya tamu pakalaw na matagali plastic go ko ya raungan ni boli takabir na do boli kaya baka lebu take mai na 50 microns 15 microns se tos taki na plastic babak pina wali besar na ibu madal ni saba madala tiko na buku ni ibada ibu kata tiko na ike lebi ngona dabe nang kilaba ki kina na lima sa mula sente na kilaba daba enda kilaba daba kenda nda boli ni salaba ki weekend na ibada daba ya na lima sa mula sente ako se laba ki sara weekend na mateni January na ikel lebi lima sa mula sente ako ba madal tatigiliu ngo bira nga stock ko pa point of sale system se chiki bira misinya bato chinga berto na feature revenue kasim se matintu na bin business ta ba ko chiki bira na point of sale system go ngo ke baka iko kilani ko makilabata ba ke baka sa iko sa laba kingo na pata ngo na ikel ya indon balawa wir na bin business ke baka era lapa kama ingo na pata ngo indon metik mo na receipt ya indon metik na isaw ka niya ya me politik na ikel levi lem sabul na sente kaya baka indua toso ya ka me sibi na lem sabul na sente ya tambalo but na law ka lem sabul na sente mana sabul na sente na bagsauti kina lem sabul na sente na bagngo kaya baka iko buli ngai ka ko iko laba ikos na ikel levi ngo lem sabul na sente kaya baka ngilang mana receipt seng tukina ya tambalo rasara niko report tek na business ya mabikito service ona be ministry kora ya kolaba kina pata se bertuna firka naka ina bali usar aropati sana to sarto na vital no yang ngono boru tek na dangon ni Vakekeli ada pun sa mo ibo isimitiki na tanga plastik may nakian na mamare ko enda taura po siya po nga taga po sumay rasuli bikin dan ito kinisto yan na supermarket yan na ito enda boli kina kina baba ko da kimi baka enda sabang taga ito nang lim sa ratar do lang may bikito do tarang muna tapana buna sa batang bikin na plastic go totalmente plastic was sumitak kanda reda binaka menon dabi matasawa non dabi tolingun sala endo kana matigil plastic konda reti ko ni ba bumbenutiko ngwana kona matagal pressing ngwana kona polyethylene ko lele mena lim sabul na microns lebusar el singi da lebusar na plastic ko papa ko inda reti ko ni be ba ben ko nanda be tolin sala sana be barabi ko yakin sala ko na matintungo mana kena volutiti ko na rakini bibisaw se climate change etiga busar nga ngo pana nanda pantag na plastic
liu na plastic sa laka na bi bimbara bisan li kanir na bi mon kora wadang san non ritiko koya kitu ritiko na matamba sulbuli ni tu tabi ngo me kitu ndo buno takabira memboletango na dhani kena pantak na plastic iyo nano tinga sinikua akama ko na minista ni environment ni bikambula ngo ni na singa ni dendesar na kena pantango na plastic ko kababak si more than 50 microns and above memboletanga ni benakatiko me sa kotan chika na paperta na plastic free Fiji kongo me batamu sarabikat na plastika memboletingo na kenando benuditiko nando matasawa benudo nando bitolo ningun sala kawabuntingo na bilenga kasi tau ngapali na uda sa lubo so na bi korkor na bitawani Pinabalik besar ropat na ibu madal ausing kebetar ngati ne boy bi na singa ni libu na pagdada na dakaba na nanda bono na tanga plastik apa kuni ba to botan kana kana mamar yero plastik apa tinga si boy ro plastik na sarcinga iyo eta kenan dindinga ni da pa dintikada ka pa matintu ni kwa liu na plastik bango kon ben de tu na bi tolungun sal liu san do tingon rakana tanga mi bonon ra take away pack salak nga li birta ko tuban na bi matasa lim du torong ke bukan na bi tolungun sal si uduai ezava laksar kinawitui batan do bi kambul witui yung kon do kitundulak na bi korokoro menabak-sauti kon nitundo nitu project kon na green consumerism green consumerism ko tu bi raramtak tu na bi korokoro sirwa membaletingon na kena wantaki sona walawale me bisum na plastik Maksud dia ropat nangay ba kurita lito na vital no nanandang ni Vakekeli na Radio Fiji 1 na dumubit dari mana kami nanto hotel mantana na vingulek-lek. Nandangon ito ko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 nando dumubit kay na FBC TV may nando bulang iti ko ropat balimay ibole sila may na matambosi ni ndawuli san ndola tigna taleboni bikim ni kanda nando batong may kaya ito na batatar en buku ni ulutang en davital no tokin na ndangon ngoro ni gitar to may na nambari taleboni na tolu ruwa sa ibo dio nanraw kay na vitu tolu ruwa diwa sa ibondo bombo tinindo na wekanda sa riwa to kana moni taleboni ni sambulo binaka ndangon ni Vakekeli au barong ta chulo mo vital no au kawai ki bombaleten na plastiki na kena ustundu me baka tampo imbalten sabi wada da bolle na wai tui sika balengan wai tui no ingoka na penga mo sala na kena bengu di baka bitalia tele buna kai baka buna tigo bimbi na walu so na imbile la ko sisikila na wai imbalten sa ta tu na plastiki dio endo na ka baka sama tatigo ni sa mai batalengo na no mana pa matala chiko na bekanguri indo nga vera una plastikia e katambui yo kona kena kalele busaranga masaranga kwanda ubuka ulenga chiko bole ngai bakai ala la chiko na kai katambu sara ena era ni baka dengu na lenga ya baka kina na baka talenga kina na kona container kona na fenta na ko kwarta tu kina weni urata lengango ke pa entala ko na pinga msala tuko darega na kena beni tunga ba bitali ngo richuan ngo ibon wole sina wala ngabi ni ibitile na ngong sala tungo ibon wole na kena beni kisa wando mombula sar kaya na tar pinawali pinawali besar na ba tatar to may nandangon ni Vakekeli ropat iyo binaka na matintungo apa na kena patambingo na plastik kona ko pamatal tu ko lili na 50 microns iyo otugi pasum takamai mai na kona ka babako iyo kena mata ko pamatal tigiliu ngo eva mata ni kalawa kena karu ni kalawa ngo denduan baking ko siya bagmingo sana batambu italaki na kona ka babako bat ni katiko minista ni environment ni ontabi kambula na singin dendeng na kena bagayang tagting ko na kona na singbalau na kena bagayang tagting ko na kababa ko anti ko nanguna sana lakanya geti ko talaga na dindu tik talaga na tubutun matintu me sana toki pa na
na tapaya kuna ka plastika iyo kitu ni tu pasal tunga kitu na matabos tu buli tiko na nandudon ti tanay tam na karab menda dalakan linas to anta ko takan ng dibek nandu ko san dandurin ni takapang ipali kon na ketekete se kon durin tulang ipal durin ko ta ko rin pantakatiko mi duo rua tul nembaki Binaka pinawali usar na ibo madal bombo tinindo tale na wikanda sa wawati ni sambula binaka nandang na ni Vakekeli sambula binaka dole na kauza warita ni kuwa sana nda ya viwa dan segi wato swani le bunin du ko sanga tungo ne visanga tungo sa sanga na ra ta si via sarangana du kana kene reira ye tu ni kuwa por sao chate uno tel chuma que la plastic bidare mbege ni muri sala ko tumo ginan ragi vesau ndona ka sa wa so sta ka tungan ko non da bole yan ndare da bi bu vale sanga ile bunganan rabun rabuwa isel sin do ko kare de ndo ko to me sonna yuru tanga raumbe ni rawkin na tumbu na bi bu vale da ko bure business da ko bure ka bongo ko bure ile bungana ka da ko bure men ko me ko rongo itala no ana self promotion na da so to do nambula ni tamata na ngone vuli na usira ni tu ni ngone vuli na vokalo mo isanga ni la ko rivuli ka to do tu sanga stivi anga o ka sa intu na kene tu vokalo lo man do na non da pon mo na re re tu singa ni kwa o via ka tingo singa ni bi voka da no mu tu ni do na ka re ni bi ko nge do na kamya bala tamai na maten tu me tumbu kina na taman o sin kila se za usin da bina da tingo me da promote ka me bula na zaba bula ni tamata lo re sombu ni kwa wili ni rabu le bundu ndo sa tu ni kwa bakalo lo mona buli bakalo lo mona saka sa stenga na kakena ono no mandera oni alo bina do ure da manda mai ndor bi usagi de na matentu merbu mai baka gure bakasa menda taro ya ni merau kina baka ting mendo na kame kauta mai na bula ni bubal ko sa plastik ngan re bisa plastik ro gi bisa do kan bi ko na kakena sa bina ko boli gum ro kam naka na wali usar na daw to may nandang no tiko ni vital no de vital no tiko en ulutanga me baleta na tanga plastika me baka enda sarong aviti ko ni matay ni chanwir ni ambakongo sa baka tambukina na ken bayang ataki na tanga plastika ko ka mamari na ken na itu raw ngayon ni dakaya yan tanga plastika nangonen da buli kina na be supermarket sen store rasulia mai metaw mai kina na yaya sen be ka enda buli ya na ken ko sa baka tambuiti ko nangono ko sebo ibe ropati vinaka weekend talanga ko kitundu ba nretu birna ndawul boli kete tigu ka kete ngati wi bal sabe na ke bale sandangere ni ko ten tutumba ke singi binaka tigi bale na babuli dir nangon na kena binutu non da bi kambula na kena na pantek ni plastika ke ka siri babuli ir nangon sarang lakatiko sarang le bakan dawa itumba ke ka na ka kete ngati wi bale i babuli na kay nangon ka kete sangi laki tumba sangi lakan nangon melaki tumba kana kotiko na babuli na bulu saba na kena sengni nondra takomaka nondra bi kambula Binaka, mambote ni ndotala na wikanda sa wawati ko ni sambula binaka nontango na ni Vakekeli. Sambula binaka. Ni bosotiaw kira itu nabi besuti dengan ni rong binaka tiko men talibon dari binaka mani nangkai bota boleh talmai namri talibon toluru rosai badionan raw ke na bitu toluru adiwa sai bandua ni sambula binaka nontango na ni Vakekeli. Bula bina wachoni Sambula bina ropat na wale na plastik mesa tamwa sa tunjua maimbe angkan sa warna rotat dikanda Entua na casa ambil laureta chico de market. Na Fiji time. Kuasa iolo chico nin round rokete. Na kaka na round rokete. Sa olo chico de market. Ya mundo na watambu atalanga. Do sanga indua na pepa bula. Do na matrele pepa ndo mga china mbucha. Ka bula. Ndo olo vina na leni manu. Sa andanga ikaw tongan. Ngo sa may kautan na pepa. Sa chico tangan plastik. Ko
kona pepa bula ne patara ine tiwe market kila $1 ki volia mai me olo kina nan round ba tana ingi tuna visita mi sa va dombul saranga na wali Pinaka pina wali besar na wata taruh tengah menon tengah rapat indiri pina menon dua telah mentari tengah leka en non tengah nandi Vakekeli na radio Fijuan na BTK na FBC TV. Nandang niti ko ni Vakekeli na radio Fijuan na BTK na FBC TV. Bombotin in total na wikanda sa riwawati ko ni Sambula Binaka. Nandang ni Vakekeli Sambula Binaka. Nyembul binaka. May na batataro. Dua ala nunggu rau. Mana turang avos may luya. Maleta na Palestika. Ya, itu anak kaya bibi kini nakanggo kami nandun minta babu may bal. Berarti nandang ka sinong niliu. Tervanga takan nan rauni kau, nan rauni niu, na kete, na kakele rauni uda. Ako buli beira. Yan nangonan kay tasukin na nangonan mesanda tasukin na patangan yang daw nimbulan na burung-burungo. Nando paro nimbulan si totoo nga. Ikaw nga na isu, ikaw na kina hindi kaya ni keras. Naluba, lesi tali menggele. Yan kangen na laka. Baka puli di nangone na bubale. Imber ni toso nangauna. Imber ni viso may. Na Palestika, na Kokame, na Kakeda, na viso may mendabarang takal bele burung-burung. Pinawali. Pinawali besar na daw to kumay na nandang nunggo. Bombotin in total na wikanda sa wawati ko ni Sambula Binaka. Nandang ni Vakekeli. Sambula Binaka. Doon ako nanan. Yung asawa tumba naman din na plastic. Doon me subitatar me na naman. At nagbeg mga taman, boleh tercur na bismo kana $2. So lelis mo nang to baka sanga so na sinumbulan lagi ang tercur terbeg. Pinaka nawali besar na daw to kumay na nandang nunggo. Rapat. Lebesar na batataro sa ngoliting mo. Ya binaka, kitundu vanre tikitu na matambos dulu-buli. Oyan do takapangan raun ni takapan da tangai vale. Tiga numu dulu tiga numu ketu numu dula. Sarni takapan serangi vale. Sesoni sulu korndo tua begitu vale. Sarni o dulanga merawani dokin numu katun tangi bulu-buli. Kon itu project kona green consumerism. Ketu takapan mai siru Koya itu kina ketu laksana 50 diri seranga. Wira na marami returang itu ketu lang eso na korokoro korndo takam basket. Kogor ngai babuli de kino wira nangone mera na buli talin basket. Kongo se tol na kakiturin reni takapakina koya sar era seranga ni bambul la wira kena karua ya na numu numu tako makan na numu bikambula kena katulia numu lisu batali sena pakai batabuli di birna ngone sebenarnya tabangone ya na talin basket ko babal takin do na do luya membalati ko mentali stal ngon makaw kun na kena talin na basket koya hindi na todo ko na sunimbula anda buli taleso inda diko reda palmatua kaya na bultek na plastika iko na bulin dua rosa bulan sende anong makaw ay singo nunggo elim bulan sende ya ora ni kota vale ya litu singla ya total la sto legi bulia mai dona bulin do bekana matas do bula ya kan bulet to kay tini se tin corona plastik ni kumbita pataya asarindo sarana pambuli lahuliu kaya ketu kretik mana me keronga ke baka sima kata mi ko buliendo na kato moda ka baka mi vale se ke baka ko buliendo na kato men dolan dola ser nan dola ya ora ni vanta ka tu bitu patana bulo bitu patana empak Binaka na wali besar na bumadala bombotin in total na wikanda sa wawati ko ni Sambula Binaka nandang ni Vakekeli. Sambula siya matambuan. Iya, Sambula. Yoto ini buli bang dam bulu ay. Nanungu oro.
eto imbarari. E songo ni tava plastic. No e na tava ni weni unu, na tava na ni kodel, na se na weni unu amiamila, na plastic ni tolou, e na vi matangali. E ndau songo ni tatumba ni to vale, e mai bunuai. E ndo na nugudada, ndo wa songo ni ravata, aunga ndo wa kama, e ndo na taro. E tara li no uda varai. Pinaka, na wali besar na abotatar, ropat. Binaka, ketentu lautan lebih krokor, lautan tengah iran tu irna tampan ni bula, saya tu irkan ni environmentalist. Kau ya bagi saya sih ketulang lebih krokor, nak kenan do bagan tak kita mese bagan tak kita lenggur nabi plastik, bagan natawai ni na kanimpata. Kau yang dua tanti pertanyaan na reduce, reuse, recycle. Ke recycle ya ikor radio bita patarin dio pas katale rin ratal kinson burburin lavo ke ka reduce ana kena bakal li tekna plastika kena reuse ya numero ni buletal mai pana pimpian ngure me sotale ya ukara rauni burburin ni buletal biko bakana huku ni vale so indu takaba me bakana sau na kanon rasa sau na marama so rin takaba nakani non report plan itu masih apa ko ya ketuntu ban retetiko ke bakai kor ni bantaka so num ben ngor ratal ngur ni lab wir nabi korkor tu bikon don mor ni bakma enum don donu iya so ngana wala wala ketur ni taka ketur ni baram tak bi korkor ya non du bakai tak so nabi ben bango me ratal ni buru ni lab se buru ni bulo wir Naka, na wali besar pati na ibu madal. Ibi, tiko so na matin itu ibur-bura sa abo tambuy talitungan na kinabuhay nga takin na tanga plastik kami baka sa tabaki lai tiko na nondabuno sa tiwo baku ko takin na nondabuno na ngunungu. Sebenarnya liu rantu tu tarong dabo enda batambuy kinibit. Iyo kendibiti kenda sa ngay wal tingango sa ngambag tingango. Manabi ang bagsauti, manabi ang bagi sauti bitan bagsauti. Itu kan lebih krokor membalit matintu abataki South Korea, Vanuatu, Papua New Guinea, Indonesia, lasari Denmark, China. Gua nak kena bahasa batan buiti kung gua na matakili plastik apa kau ko ka mamare. Tiku sarami pa kami Nepal, Georgia, Greece. Bini matintu gua sara kalawati ko membalit na kena sa batan buiti ko sa na kena kung na plastic ko ka mamare. Na 2005 may Australia, may America na States, korbatan buiti ko na may plastic ko na plastic ko mamare ko ka less than 50 microns. Pinaka, pinawali besar na ibu madal, dari mina minando telemanda na thinguleka no nandang na ni Vakekeli, and Radio Fiji 1 and Moibiti, kay na FBC TV. Nawali usara nando ba itong may nanandang na ni Vakekeli and Radio Fiji 1 and Moibiti, kay na FBC TV. Do tale na bota tawri tingo bito ka na nandang nungo boybi bira na bagan bisinisi eroni rabo yang atakatale merkuni waruta kasi buli taka na plastik sena tanga plastik mersa waruta ka na tanga pepa Iyo balata ki tunti ka na plastik kaya baka tukin na pepa singan ni sing ni tiko bata pati kena pimamadal ko bito minalaw ya ko tukun na traders papertani na traders kaya tukun na traders ya kaya baka business level so business lilay si omani libul taki sar sindo bul taki na market tambu ni ko bulita kasi sulibindo na ando buli na plastic eso sar lakutu mo yingo sara pantak tu mo yingo na piapa na setan na papertani na brown bag sono puno iperta bisa buru-buru irsa si mantang na plastik sa mantang na paper bag kuya etar virna ndu
be bisnis na be supermarket se bir na be korlalai meram do bantak ngon na paper bag se na be na tanga pepa titlang biram do meram bantaka kongon na matagal pressing go ko matagal ko kababak ngo ko na ko 50 microns and above rani bantaka se tu talbir na be wale ni so talbir wale ni ka mer do sulikin birna lin bonwa ko ya kitun do katinga kindu ban rete ko weekend do boli medan do ko tenga na tang boli lak na market sa lak na supermarket sa lak matanga pana store ko te ko num tang boli mer ni taw mekin na ya boli Binaka, pinawali besar na ibu madal bombotin total na wikanta sa wawati ko ni Sambula Binaka. Iya, ni Mbula Binaka. Sambula. Oh, yang Mbula Binaka. Yang ko ito na maramatina. Wabi ni Binaka na kinabatambuin na plastic. Beta, ure naman tanga na bisang katatunggo na kinabangatayti ko na daipa. Iliw, kay mami na tinaningon sa bangata kinapikini. Kaya ngo, sanggay kabuata nga na bisang katunggo. Auti ko na tauni. Nabi kambuata rola nga na daipa na bisang katatunggo. Dala ko ni batini wa ulain ko likina sa didiri nga na daipa. Tawa ni na daipa kay kolata kin batini wa. Au babi ni binaka ni tambu na plastic. Kapata pa na daipa. Binaka, pinawali besar na bota tarto ko may enanonda iwasin ni ngonongo. Ropat. Yo binaka ngonongo tambu na plastic. Iyon na tarong ko rin sa rota nga mertutu tarong iberto na kuwerto na ministry kortondo na matintu kiton tu tabi nga mikito basal tikim ni mempalatan na tani plastika iyo na daipa iyo sa tunga bikata ko kaitigo tigo ni tabi nga tandu karaba kita nandu bulu sa kita limonu na kinandu biwata na benu lebu sarando turungan na benu sara birta kamita singa ni plastik Nda utsinga na bisa tegir nangon sara birta gitu na tay pasi na vika baya. Ko na ka ko matal tegili ka kedenga tigu mai bali. Ni kesana basab sa bunga mi bali o senga ni uli na kena na bulu sa saban tik sa mai bali. Sananda rangon sara liko tentu tumba. Ko andu ka ka na ka kedi metigu mai bali. Itu bikata na netai bindu na karab kedan bulu buli. Na kinan dombio ng bino. Binaka, pinawali besar na ni ibu madal nakila ba na matambosi. Si wano na ba na matambosi na kinalabo iti ko na isaw ni plastic na erbulita kinabi supermarket. Iyo, kitunggo lewu sarna manambaki saw si matanga kinambaki saw si kitu lewu digom kin libu na kunro. Ya na kena setik ni rosabul na sende na sauni plastic. Libu na bisto na korsing ni pa point of sale system sa misini ko melaba kikina na pata-pata ba ersabul tagatik na rosabul na sende. Ye lebu era ba kena karuwa lebu kortik bira misini gaira sekan nira bito ni na risiti. Bete ni sabalo gitu Kaya pa point of sale system laba kanila na pata-pata pongo don mo bitu tabag mi pana receipt ilebu yang saranga koya anta kilang kina lebu na bimbisi singo era yang saranga ni pa muritik na lawa kitondo la katuk na nito be kota tu perten na market surveillances anda la katuk na be kor na be supermarket na be service station yana kinang lori tikin na tikinango lebu sarana kunra la kamai lebu tambak kamai lebu na Congo sangendo kitondo kota virtu na Fijian Competition Consumer Commission si bertu sarna Fiji Revenue and Customs Services. Yung na nambakin go kito na singin ni dengu lakatun tu timi melindi kebat ko na biti kinango mimulatan na sol ni pata na plastic. Binaka, wambotin indo talen na wikanda sa wawatiko. En monitor ni Sambula Binaka nandangaw na ni Vakekeli. Risa nanda kutale na wikando ya. Ngoni salada pero ni ndo tariki na kaya kay resulta pa ng buli so na matanggali kisi wango. Binaka kito nito nabanteleboni gwan nabanteleboni sing somi na National Consumer Helpline. Ngo kun ni bengiri nga may taro makasala si so na pakata sige so na kami balatan na kani plastika rin tara kito nga mananduli malima.
Ya, 255 second year ni email te kitu nga may mana complaints@consumersfiji.org. Se nilaksar nito bola. Ya isuva I lautoka ke lambasa. Naka wambote ni ndatale na kanda sa wawati ni sambule binaka nandangona ni Vakekeli. Iya, yung mula binaka. Kami lang sarang sabi mo na tanga plastic na buli-buli, kanibuli-buli. Bala tayo biasa mo lang ano wasan doon naturang ako sa maya. Kesa ba din mo na tanga plastic na kaya na kaya tanga na buli-buli. Mangay bang karasal may namartin tuwendo na kami kaya kaya tanga na buli-buli. Sen. O kaya sarang na bi matabu bali ni sabi mo na plastic. Dui do lasar na ano tanga ni buli-buli. O ba ni na sarang ni sabi mo tanga plastic. Isaki mo dolis mo tanga na buli-buli kambo azar tumandanga tanga plastic ni sabi nga tagu. Na wali. Daka na wali usara na adaw to may nanonda iwasin ng unong ko. May dapat nga na vital no na itutugo ni bibandita kibir na wekanda rondo ba to may nanonda iwasin ng unong ko. Naka ko indeklam na tigo mang tatigiliw na kaya na matabi na plastic. Kito pa retakto na matang pasubuli na numundo kota nga numu tanga sen numu kato morili bulbuli kina. Yaw sing sumabay labo Rani pakai yang tak ketungan na bengo na libul kina kena kerua kaya pakai kunikla ni kunikla ni dua na stoa to sa tak ni pata belata na plastik na ikelebi gengir ngabi ketunan 255 se ko meni tu volleyball suba lotok kilampas Pinaka wali usara na ibo madala inda ba binibina ti wali bubi rapati palimi ibali silesi main matambo sinin do volleyball may nandabulang iti ko nangono baro ti kong gosa na dabakin na nandangon ni Vakekeli and Radio Fiji 1 do Miviti kay na FBC TV.